дуруду салом дӯстони азиз, як фасади берунаш кардагием дар нами файзобод. Навора айаввал то охирша тамошо кунем. Чӣ хел ремон шудагия мардами файзобод. Клип кара ранги шпакилов мешуви. Меки мегири мезани хулоса. И ҷо чиқри пиқри ҳамашани ай он пешаки на ҷо шапар кардагием. Ана уҷаш мондагия. Хулоса ина хипрш мекунем. Баъд нами клип плитка хай ранги шпакилов ка. И кашиш на тонко мекашиш. Ана тамошобинони азиз, анами фасаде ки оҳак дошт, мо хезондем, шуштем, клей певия задем, грунтовка кардем, ҳар нағмаву нағмот кардем, баъдан фасад задем. Дар бораи фасад кор кард, ҳамаш дар каналам ҳаст. Бодуродин тамошо кунем. Ана масъалае ки анами травертинда кадомида чӣ светиш мақбулай, чӣ намуди мехоҳӣ, на номерои WhatsApp боло экранда муроҷиат бикунем. Маҳсулот чаймон ҳамеша маҳсулот чайхона дорам, мезанем метавонем. Ана ки тоза кардесам исм дора. Холоса ки тарзи тоза карданаш ям яке усуло шайки он бела мегири. Анам хел тоза мекунем исм ёхи меро ёх. Ин ки тоза мекунем зинда бошен давом наора тамошо кунем ки бифаҳме наваш. Дӯстони азиз, намиҷа фасад мешава, натавонам задан намкан нигоҳ кунем ки ами оҳак дора. Баъд не ду хона ремонт мешава, оз ма шуморо нишон метавонам. Шумо нигоҳ кунед. Инҷода таги 100 квадрат травертинай. На оҳакай, оҳак. Нами оҳакай. Намило товла мешава. Инҷа танка мешава, пластик задагиай. خب اینجا کاروچی ایاناموگل تو آنجا تراورتینی پلاساکی میشود. شما نگاه کنید که تراورتینی دیل خوی خاندار میشه. اینی در اون او در علیش میشود. پلاستیک را میکنیم جوشته تنکا میزنیم. آنها که تو اولاوا توزه میکنیم تراورتین میزنیم. دالش نوارا تماشا کنیم. انشالله که هر آن چیز میشود او میفهمینش. آنم مسئله حق چه خیزونده میشود. چی کرده میشود این مسئله را مقصد که در بورش ویدیو هست چی توزه کرده میشود چی میکرده میشود پر اینفرماسیاش هسته در این مسئله. عزیز اوهک فساد بسیاری سوال میکردیم. این ایست توزه کردیم کنترل بستولته این ایست توزه کردیم ایسل دوره خلاصه که طرز توزه کردنش یعنی یکی اصولو شایکی این بله میگیری. خیلی توزه میکنی ایسی بیاهی میروفتی و اینم که توزه میکنی همونجا بی توفتستم انا بعدی توزه کردن دیوالا با آو میشوه بعد یک مقصد بگیریم اگر 100 کوادرات باشه یک سطلی 10 لیتره یا 20 لیتره دا آو میگیریم یک قطعه کلی پیویا میریزیم میکنیم که حل شد با ولی این گرونتوفکا میزنیم 10 ساعت میسته قاق کشید کلی کافل میزنیمش بعد کلی کافل شروع میکنیم بعد تراورتین دوام نورو تماشا کنین همشه میفهمن. الان فسادی که اوهک داره برای توزه کردنش اینه نگاه اینجا اینو خیلی توزه میکنیم یک بار با آو میشویمش کوش قطع میگیریم میزنیم بعد یو خیلی سطیل دا آو میگیری اینم پیوه رو یک تاشا میتکین میکنیم که حل شد ولی خطی اینه ولی خطی کلی را میزنیم 5-10 ساعت بیسته بعد کلی کافلش بزنیم. ما اینجا دا درونه ریمون کردیم هم بیرونه کوری درونه را میکنیم میمونیم قاق شدن میگیره بیرون توزه کردن میگیره اینجا شدی نیقه کرده اینه روزی خواه هم میونه خالی 2 ساعت 3 ساعت کار کردیم یک ساعت همین سوز کار کنی 10 کوادرات میکنی اینا 2 کس باشه اگر در همین 1 ساعت 20 کوادرات میکنی خلاصه هم یک فصدی
калона 2 рӯз 3 рӯзда хеле тозаш мекунем. Як рӯза хеле толи клеш мезанем. Тамоми наворро тамошо кунем. мефаҳмонем ҳамаша бо аҳа. الان خیلی همین گرونتوفه کلی پیوابدگیره هم خیلی میزنیم تا همون جایی را که تازه کردگیم قاق که شوه بعد پگشته بعد رنگ نوجوری کلی پلیتکش میزن انا بعدی که اینا تازهش میکنیم میشویش کلی پیویا گفتیم تیار میکنیم میزنیم نشان بودیم بعد کلی پلیتکا گفتیم میزنیم نه کلی پلیتکا را رنگش پاکیلوف میشوی نخی میگیری میزنی خلاصه این جوش قریب قری همشانی های اون پیشکی نه جوش پر کردگی انا اوجهش موندگی های خلاصه نخی پرش میکنیم بعد این همی کلی پلیتکا خواهی رنگش پاکیلوف کن ای کشیش تنکوا میکشیش هم گلت که میشه هم تنکی هست تیز قاق میشه بعد شروع میکنیم با فساد زدن بعد گرونتوفکا میکنیم شروع میکنیم با انا همی فساد خلاصه که مثلا همی آهردن خیلی کنین حرکت کنین بسیاری بعد میپرسیدین این دربارش این همی زکاسا برای همی سوال شما قبول کردیم این آهک خیزوندیم صورتجویش کردیم و همون خاطر شما نمیتونین هم خیلی کنین و همین دوام نواردن نمروی واتساپ میبرویم مراجعت کنین دوام واتساپ برای زکاس یا برای سوالاتون یا برای پاسویتاتون زنده و سلامت باشین دوام نوار تماشا کنین همین روز ما میزنیمش با ویبری خدی خونادور این ویبری خونادور رو خطی ما میریم ما پیش خودمون یکم چیرا نمیزنیم انا می سازه اما ویبری خچون خطیه خلاصه آیا نه همونجا تو نمیجارم با فکرم 100 کوادراته ولی چندش کردگی نیستیم خلاصه این خیر دامش تماشا کنیم انا تماشا کنون عزیز همی فسادی که آهک داشت ما خیزوندیم شوشتیم کلی پیویا زدیم گرونتوفکا کردیم هر نغمه و نغمات کردیم بعدا فساد زدیم درباره فساد کار کرد همش در کانالم هست بدرون تماشا کنیم انا مسئله که انا می تراویرتیندا کدومیدا چی سویتش معقوله چی نمونده میخوای نه نمروی واتساپ بولی اکراندا مراجعت بکنین
маҳсулот чай мо ҳамеша маҳсулот чайхона дора мезанем метавонем. Анакун хуб гӯш кунем ки мақсад чӣ кардем. Оҳак буд, оҳака тоза кардем, шуштем, клей ПВАш задем, баъди клей ПВА клей плитка задем, бо грунтовка кардем, баъдан шурӯъ кардем ба травертин. Хулоса ина травертини навбатӣ ки оҳак ира мо ҳамин закаса именно барои саволҳои шумо қабул кардем. Ядак мо 2 комнаташа ремонт омадагӣ будем, 3 комнатаро ба он хотир фасадаш ки оҳак буд якбора қабул кардем ки ба саволҳои шумо ҷавоб бидем. Ана ки иҷои хеле ки ҳар он чизи шумо мехоҳем муроҷиат кунем дар комментария ки навори амхе бирор, амхе мо мебирорем. Ана иҷош зардаговор набуд, исиш буд, баъдан исишид, исшани задем. Хулоса не травертине ки оҳак буда мо пурра пешниҳоди шумо кардем. Ина кадоме мефаҳма ина оҳакдоро ай болиями кор кунем, кадоме ки мақсад намефаҳмем ина навора тамош. Хуб барои худона ягон чи бигирем. Травертини навбати мо буд, оҳаке ки мо тоза кардем, дигар короша кардем. Хулоса дӯстони азиз, ҳамин номарои болои канал дада муроҷиат кунем, навора паҳн кунем. Иншаллоҳ ки ҳар он чизе мехоҳем бо мо пешниҳоди шумо мекунем. Шавад ана мин навор хуб дастгирӣ шавад. Иншаллоҳ ки бо як масъалаи шпаклевка оҳакда бо навор мекунем, бо пешниҳоди шумо мекунем ки чӣ хел тоза мекунед, чӣ мекунед, кафолат гарант чӣ қадр меқабад.